Ringkat bak Jingduai jaga Jingpynkup. Bak Jing kerku ya syakri jutrai kong Kyntiewlang Khyllait. Relasi ni kong swaban boy syakri Jingpynkup ikhtiar bak kata Jingpynpong Pynkup i kini Jingpynkup kawal kadak jaga Jinglang syakri bala Pynkyntang syakri kam jukara. Idan ini ya kini ka jutang bak sernot jukata Jing Pediang buat kajing pala, kajing saki kajong Kyntiewlang Khyllait yang ber이 in snowland buat ini ya syaskor lang pem pak lang joblay ni si buat nangit nanti kajing toy lang jong baro yang cukup tak membut ini juga. Ini bagi bagi kulit lang dekat dengan pot dengan senot juga yang jutaan. Muncul Kyntiewlang Khyllait. Solan syak baru ada kampak syak sendiri kebalan pot orang ada. Kapan buat ini Jutang jaga Jingpynkup jaga Jinglang syakri Kyntiewlang Khyllait Kadian pengelola snow yang jingkot ke jumblay ke jim jangan Bak pengelola pipe tin bak jubab ke jing IT lut Kani resmi ke katlai terik Januari arjar akun. Kadi kasni hat kadai tari ku Januari araja akun. Au snem jong try. Pelong ni ke jutang. Pelong ni kani ke jutang. Ya bang Pynkyntang ni dia syakri syakri jong. Dan bang Pynkyntang ni dia syakri syakri ke jong. Bat ban yai ni bat ban minat ban le ke kam syakri syakri. Ban yai ni bat minat ban le ke kam ke syakri. Ya ke kam ya ke bala Pynkamti hanga. Ya ke kam ke bala Pynkamti hanga. Bat bala IT ruksna. Bat bala IT ruksna. Bat kita bahalor jana. Bat kita bahalor jana. Haji ye. Haji shisha. Bat jimut baro. Kemensiam baro. Kabol baro. Haji ndarikat ke juntrai. Presbytery. Bat upatna. Jogiriu kot. Ya pelong ya kejutan. Manadu kan ya sini. Bang pendam ya dari. Syaka ikhtiar bahasa assembly. Ya bang akular. Bang nyaine. Bagi jihikai juga ketin. Riti sensat. Kian bagi kanun. Jogi convention. Tu blay. Unyarap yang. Hadu ke bakun. Mensi mutrai. Uhanga. Nama ulah pensle. Ya bang nyalam. Ya kaya kabadap yang. Kajung utrai. Amen. Ke Presbyterian juga Assembly Balang Jugres Bori India. Akhirnya kat lai tarik jung benai Januari arja akun. Akhir jinar kat langjung pat langjung trai jadi koi baro. Jadi benglala yang kapan Pynkyntang nak jingbukti bat nak jibenta syakti. Nak kata ke bong trai ya sam ya bentang.
nam tak kata Jingpynkup ke syakri ibu tuan lo pot pi ringkat kata baro Jingpen sojung pi dak jutang lo pila pelong yang banyak nanti kumgenong tai Berdek dari ho cerita kejialan buku beliau ai mak sangli kambam si nongrim buat kita ke orang 7 tahun ke jong le im ba pan hikai pan syakri ka entah ni si dak ikhtiar pada bor buku beliau pan khamti ni ko presbiteri ba pan ha nong yalam nakmat ni bor shimi ni kabu manado ni kleman tapi Kyntiewlang Khyllait film Pynkyntang dari yang Jingpynkup coba jingong nong train syakri bat kata kepala Pynkyntang du krisi syaka Jingpynkup bersyane kaka berisok bejo bapa mengingat sambil balance kris pori India nado kani itu ipi Kyntiewlang Khyllait on syakri ke jumpa kepala Pynkyntang entah Jingpynkup ke syakri Jingpynkup ke hima ke jo ke syarai bilang ber kata barok be dei ke Jingpynkup jong Jingi dijak pergi kerja bagi penon orang kata kecilong pakai pan kecuki tak punya mari nak menisyak ni pendek ni kecil aja itu try boleh hot ini try bangta nami syakman itu dia bagi itu epi Reverend Kyntiewlang Khyllait Jujur kan kini cipa mana sembling dan ya kini ka jing ai begin ai shiki berkata kalau certificate juga Jingpynkup kaba pi la boru ndreng penan kami ka badan kami penan kami ka bar ira pensna ka ko la bo ten reng ai shai ini ai lang ya kini shiki yang pat ini nang jalan kin ai Kapan film here? And should I mention it? Let's take a picture first. Kapan film? Ini kalau ka certificate cepat Pynkyntang makaji itu nong tray yang Reverend Kyntiewlang Khyllait ako kabalan sugres nong orang like update manan pulia ka kumbakalong assembly balan sugres India members dan road mo harsh long headquarter kejungi ini hari Ordination certificate pulis awak ka kumbakalong kita parengas Khyllait kasih having recognized the calling and observing the grace of the Lord Jesus Christ upon her life, the Central Pastoral Executive Presbytery of the Assembly Church of Jesus Christ, India, by the laying on of hands, ordained and commissioned Kyntiewlang Khyllait to serve as a minister of the gospel on this day, the 30th January 2026, according to the grace that is upon her. We therefore commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Acts 20:22.